Mama wakwaba midi ede adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel me a notification bell no so for more news. And mami bi na nani abra o kase na ne se mo kan na ne se o ma oman panida da John Dramani Mahama reply na reply o de oman panida da John Dramani Mahama na ne se eye na no kumawu by election here course we oman panida da John Dramani Mahama ekogina ho ekototo ayampia say his excellency Nana Danko Akufo-Addo na membunu nkoyie economy ne nye nti want to aban fema NDC amayoko no na ma me ne kire say oman panida da John Dramani Mahama be kan sa asem ne but what is one fa because nyon no kwakotu omofo economy ne ayeden a wana wogu se bibi nkoyi a wona wo hunti yo mampenda da John Dramani Mahama na ekotu omofo ntinya do mbefa na maame ni nsem wo kan na ne se ne bebi asese okọ free SHS asese o university o sede sa abofra no o mampenda da akofo ne penso na okọwo ni free maternal care no mampenda da akofo de ba na MPP amayoko policy ba kwa de ba ya na ebu aga na penfo papa owo ne ba no sa policy ni mu ena his excellency Nana Danko Akufo-Addo so the free SHS abana ne be wa ko bi asisi wawi nti o ya sapon se abeka cha be se economy ni mu aye nti mentu abema wo abeka so ya mfa na no by election ni kra 15,000 esa mo fantu mu nti so mampene da John Dramani Mahama 2024 de asema ato obawe ne o china na de chen so ka ho to ye ni ade ababa ye yenti ensema maame e de etudwa oba ye hu ni say mi say for house na mi teta kwa mama begina aka say Akufo-Addo amambo no nyama mo enti yenche eniema ya yentia na ye kokwo bi de sekire sa kire ho no kumewo ye MPP wini ho da aso ne bia mi kase MPP wini ho ero na say e kire say ya duma kwa ya yenti na ma ye okay ya to so ye no so ministry adura mi fisa adura ne nkran me and so education me ba wa tuma ka obeyi sambra ko na me we no me wo no pepa me to amen yes be bia Akufo na dey no ma wo free ana Akufo-Addo man go school free Akufo-Addo am na go school free MPP and the MPP the next election one day anymore ani dia de oba ba bia ana me na me tia na America and grace we Ghana kwa nyina wo kwagina Western region aka say we Ghana kwa nyina. Is it true that Ghana kwa nyina yi ana we yi ana MPP ba konya so in a space of 6 years enso atanwuru kwa nyina na Ghana for mamumua abusia eba ya pom diri wo nsam wo krom ha aban bia no a wa mama de se MPP aban se ye hwe amanfo health care delivery se amanfo benya pom diri papa aban bia no ho abusia ye ti krom ya from Greater Accra and to Northern region now your ambulance as a country now a new 54 the whole Ghana by that time 10 regions the whole Ghana now ambulance are use a new 54 now do buy abisafo ambulance 307 ambulances and kwa government na dia ba nani ho hospitals are abanye sisie abisafo ya kwanya ya resource ya nurses and your doctors Ghana ha even agenda 111 at this current administration ACCA can you imagine question baby edudro ya go wura August September ya be say any commission bi agenda 111 project going around the country under this fourth republic you will some monumental project you be da se wo hu bia ye bie lines na mon kan cham se bupura utwantro na me kam se edwuma ma bio me ba ha ko wo bia wani mi bia nsa me asam se de se maka ana me nso bia I don't fear no party ani dia buo ne ade mari panya gopon ko ne so no ba no kura no ye be ka kire mo me nyu obi a me ne hu awo awe kase amene kase da e obi wiase me ba he
me ve hu emne kase da no kura ne meka maka no kura sa na me duru ha wo bia woni mi bia nsame ye no kwafo me ni atro anu wo bia nso ntimi ndi simi da nobody anu ndi simi da untimi ndi simi no kura no meka kire mo obi a nsame di atro no obi bia la nsame ka jase be di atro me ni atro da no kura no e na meka na mekoso aka no kura sa me brebe so me fira sa so ye ka aduma MPP abaye ne kroma na metrase anya de odu odi ehunu de wate o na dachi bia MPP ni akonya so no enna bo se sa ba we se ni no ye se de o ma bane na akofo ye aduma okrobia from 2000 up to 2008 project papa o ma bane na akofo ye ne Ghana ha anna ndisi fo ye asase atro ma bane na akofo wi Ghana sika na ma bane na akofo ye sei yana ni minister say sei anu afa CF drosa anu mu di ye na to Ghana frutim won ko to abade MPP aban mo mu hu de si krom ya ya nya won ye na Ghana fo no asa atwa mu boba ni triso afra MPP aban bio it's the same thing and as I currently but my brothers and sisters let me tell you aduma MPP aban ye ni krom ha no ya ma ba na to so anko near the 8 years rule. Where the 8 years, where the 8 years of this country, I'm telling you today, would never move forward. You're not to do any yet that. Why do you want to say, you do a crisis? Young to 2 1 1 4. So I know what transfer, yes, what transfer 4 years in the court. Do you know why? Ask Busana no woman child about some. Constitution in the house said. Say candidate through 8 years, but not that certain political party. Ewo saban no. Yan to MPP abaso, edwuma no ani na. Na yo junior wa resemu e wa Ghana fo mu. Say edwuma MPP aban ye no, mo beta aban no so. Nyame ya duma 2024. Na edwuma pa aban na ye no. Ato so akoranim e de akọ awieye pa. Yanim se encha abato bakoso. Hwebe na sia ye wuramu pa amanfo be campaign. Ya to come here and Ay3ka go. And this is for Akwayi wo flag ba. Da him competent man to Bia kuni na him. Dia running late. Please forgive me. That young man is a gem. Wow. That young man is a gem. It's a gem. Oko church so ba. Obesi akun eka da ho ene senya Asia ye o mani ya ye wa chedi bebre ye wo diamond ye wo bibia na so da ye de kan obe momodin na se kan bebepo ano abrase na senya wo sika ye se woninim de pa wo sa adwuma no mu a onche na se but senya wo sika ye no me firi ho no na makoma mu aye ha se ya na ha me se I got here the video. That is a gem. Oh, hey, says I say, so man, okay, let me make it clear.